Бұл бірінші тұңғыш ұқсайды, а? Бұл бірінші тұңғыш құнажын. 59 мыңға алды тұрып әкеміз. Ақшасын санап беріп отқан жерінен келіп сұрап қалдық. 59.500 неге. Біз екінші қарышты баштадық үшін менен ұрматты көрушілер. Азыр сіздер құнажын жанашынылы жаш өспірін тұрпақтарын бағаларын білесіздер. Сіздер Ноқат Борбордық мал базарында сатуға берген жанықтардың бағаларын білесіздер. Biz kunajınlar tartını ulantağız. Hazır. A degende. Şu kunajın satılğanı oxşayt menimçe. Qançaga kaldı ketdi? 51 ge mi? 51 ge. Bul dagı boz. Menimçe ikinci tunguş. Yaxşı. 50 mingde mi? Meneke. 51 ge. Mынау ауыз сатыптыр. Жақсы. Машыл құнажындағы меніңше боз. Азыр бұныңдағы бағасын біліп кетейлі. Қанша екен бағасы? 50 мың кем бар. Жақсы. Бау oldu mu? Қанша geldi? 45'e vermedin dedi. Boz ұқсайды меніңше. Boz ekan, ha? Biz tartını ulantarlı hükümetli görüşler. Bunu aldı sizden be? Bunun bağısını aytmadı mı? Bulam 50 min kemi var ekan. Жақсы. Бұл да боз екен, же қысыр екен, ha? Sizler Üniversite Bazarı'nın görüşler, hürmetli görüşler. Biz Ноқат районының Борбордық мал базарында азыр күнде. Жаңғотқа, то есть кешіресіздер Ноқат мал базарына кірген құнажындардың бағаларын біліп бердің әрекетіндесіз. Және осындай өспірім, жаш тұрпақтардың сіздер сөз түрде каналды башқаларға қотырып ой, бізбен бірге болып тұрыңыздар. Біз көбінше реальный бағаларында біліп бердің әрекетін қылайлы. Нашы құнажының бағасы қанша екен? Қаншада отырсыз? 50 min. Bağ oldu mu? Kaçağa geliptir? 47. 47'ye geldi. 48'e gelse verir etken, ha? Жақсы. 48'den ötkörü veremem. Ha, 48'den ötse verir etken, жақсы. Qana alanı bağıldınız mı? Qança qıldınız le? 41 жарым oldu. 41.500 oldu, ha? Esi qancha so'radi? 45 so'radi. 50 so'radi. 50 so'radi, ha? Başkanım. Universal bozarı. Amonat deyin bacı, amonat. Kısırma boğan mı? Kısır. Kısır ekan. Kunajınlar qancha ekan бағасы? 100. 100 min deydi. Az mына şu жерде bir чаканараак kunajын тұрады, бағылтап. Ушунун бағасын билип кетели. Qancha beripsiz? 32 min. Mына шулдагы көп kunajынын бағасын билип кетели. Бул дагы боз окшойт, а? Кысыр екен, а? Qancha ekan бағасы? 55 min. Bağ oldu mu? 50'ye bağısı geldi, bırak vermedin dedi. Hürmetli görüşler, biz tartını kullandığımız. Qancha ekan kunajınlar bas, şef? 42 min kemi var. Bağ oldu mu? Bağ oldu mu? Жақсы. Qancha qaldınız laga? 35 min. 35 min. Şuraya ver. Universal bazarı. Universal bazarı. Sizdeki qancha ekan? 40 min kemi var. Bular jaşı 1,5 şer mi? 4 aylık. 4 aylık mı? Polşa'nınki de 4 aylık buneke. Polşa'nınki dedi. Esnaytın arağında.
40 bağ oldu. 32 binge beribet. 32 mingga berbedim betesi. Жақсы. Qancha ekan sizniki mына qara? 40 bin kam var. 40 ming kam bor. Aldınaşlar bağıldat, menimce hazır. Qaysi bağıldat? Buna ver qancha ekan? 40. 40 ming deydi. Ramaya bilme. Menimce mına şu alla turpoqtarni siz olib kelsiz, ha? Bu yerda qancha bosh bor? Meniki emas. Ha, sizden emas be? Uşuların bağısın iyisi 40 mingden dedi. 37'den bağ geldi biroq bermedin dedi. Qancha bağ oltat? Qancha bağ oltat? Siz tartılmaysiz. 35.500. Жақсы. Ава. Өтө күчтүү берди. Бул ургач итим бул, а? Бериң, Жоğun ekan da. Siz tatpаймын. Жақсы. Şu жерде дагы менимче бир турпак сатылган. Азыр баасын билебиз. Кайсы сатылды? Азыр ушул экөө менимче сатылган окшойт, баасын билебиз. Канчага кетти экен. Мына ушул тунажын менимче бул дагы 1,5 шар. 32.500 келди дейт. Кунажындарды билүүнү ушуну менен токтотуп биз жаш турпокторго өтсөк, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мына шу ала турпоктун баасын билсек. Турпок канча экен ала турпок? Канча экен? 27 миң экен. Элдер тоскоолганга байланыштуу бир аз жакшы көрүнбөй калды. Ошондой болсо дагы мынакей жанына өтүп 27 миң ургаш турпок. Ушунду 33 бербедиңизби? Ургач экен ага? Ургач турпок. Бул эркек окшойт, а? Бул эркек турпок экен, 33 бербедим дейт. Канча калдыңыз? Kaç oldu aka? Kança dedi? 43. Tak. Kança ekan buası turpoktun? Ne mi? Özünüz aytınca kaça veresiz? 55? 45 mi? Bağ oldu. Çakan nerse. Kança geldi? 39. Nerse mi? Жақсы. Қанша екен мына қашқа? Жоқ, қашқа қанша екен? Мен қашқаны сұраудым. Екеуін жуына 81.500 қылды дейді. Жақсы. Универсал базары. Универсал базары. Универсал базары деп канал ачылган ошодо. Сізге дауыс келдіңіз бе? Сентябрда ачылган. Канча экен бу турпоктор? Турпоктордун баасы канча экен? 35 миң кем бар. Эркек, а? Эркек. Турпокторду тартуу өтө жагат, себеп аралыктар алыс алыс турат. Канча баа болтат? Азыр баасын билели. Мына ушул турпоктун баасын 50 миң деди эси. 43.500'gө мына ушул баа болтат, бирок бербей атат. Урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы. Kança oldu deyip? 60.300 erkek turpoktor. Maşallah menimce satıldı okşayt, ha?
ala qancha oldu ala? 32 oldu. 37. 37 mingga. 32. 32 mingga ketdir, hurmatli ko'rishlar. Yo, turpoqning bahosi qancha ekan? Qancha ekan turpoqning bahosi? No, 36. Bunaqa? Kam oldu. Bu 40 Qancha? 40 kam oldu. 40 kam var. 30 alavermaysiz be. Bunaqa qancha ekan bunaqa? Qancha ekan? 36.500 so'rashadi. 36.500 ga biroq bermabdi reisi. Hurmatli ko'rishlar, biz tartibni bilan tutamiz sizlarga. Bozorga kirgan yosh turpoqlarni ko'proq tartibni so'ragansizlar. Qancha ekan turpoqlarning bahosi? 35 ming. Erkek bor ha? Erkek turpoqlar buniki 35 mingdan deydi. Yaxshi. Sizniki qancha ekan? Qancha ekan bahosi? 40 ming. 40 ming kim bor? Qanchadan berib aytasiz? 35 ming kim bor? Yaxshi. Şu satıldı mı alındı mı? Qanchaga geldi? 30 beradi. 30'a vermeydi abi. 31'ge vermeyaptır. Yaxshi. Universal bozori. Hurmatli ko'rishlar, biz mana shunday bozorga kirgan turpoqlarning bolarini sotamiz. Tartibni bilan sotamiz. Biz ikkinchi chiqarishda mana shu bilan jiyintiqdayız. Hurmatli ko'rishlar, bugun 13 dekabr 2020-yil sizlar Muvaqqat G'urvordiq mol bozorini içinde girgen şu turpoq jana shunday xunajlarning bolalarini bilmaysizlar. Biz mana shu jiyintiqda hurmatli ko'rishlar.